mugongo tuzabayo uretse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba umurawe ntacyo uzabayo uretse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba umurawe ntacyo uzabayo uretse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba umva imirimo y'Uwiteka aragushaka yewe umva arabaza mwana w'umuntu uri Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. ati uwo mwami azankomeza kuko tuguwe neza muri we. Amahoro cyane bakunzi bacu, murabibona yuko twagarutse muri show ya 97 n'ubundi buhinga bushasha n'ubundi buryohe bushasha. Twarabemereye yuko tuzokoma tubazanira bishasha kandi namwe murabibona. Turabahaye ikaze rero, mwebwe mugomba mudukurikirane, mwebwe mudahingishanya kwama mudukurikirana. Turakundana, turafitanye, ivyo nta nkeka turabizinanyemwe. Kuri mikro ya mbere rero uwo munsi kuri show ya 97 ni jewe Bebe Bella Gloria tuza kuba turi kumwe, ariko kandi sinza kuba ndi jenyene. Murabibona yuko ndi kumwe n'ababigeme beza, b'abakobwa beza, za ntore z'u Burundi, baba ndi nyene namwe muca mubibona. Reka tubakire mere kwa Safi, hariya ndabona yatanguranye mu mwuka, ari mu mwuka umunsi uza kumwitambika imbere, nta mahirwe afise. Safi, karibu. Ego mwabyumvise ngo ahuhikomeza. Ndabaramukije neza cyane, ndabakunda cyane yo vraiment. Nafurahi sana zaidi sana tena kwa siku ya leo kabisa. Nawapenda sana. Safi, ndagusabye uririmba kakanu gatonya gusa hanyene, riribira kuri microphone. Abakomeye abuhumeza habo yahamagaye. Suko nyene Rumva bamwigisha aracyafise akazi kweri ngo ahuhikomeza. Urumva ni hatari mu Kirundi muri Tarsisi, no kuri turacyafise akazi. Karibu kabo. Urazidandaza. Urakoze cyane. Iramutse abakonzi. Mumeze fresh. Cyane kuri murayibona nyene meze fresh. Nawe bahonje gaturirimba aho hantu. Uriho kuki gufite inyungu ngo yasituwaye. Urakoze, we turabizi yuko hatwikura haturira. Aline, karibu. Murakoze.
ramutse abakunzi bacu. ndabaramukije cyane abakunzi ba Tarasi Soap Ministry, Imana ikomeze kubagirira neza, kubahezagira. Amen. Nana, tout va bien. Everything goes well. Iki? Everything is okay. Everything goes well. Okay. Mwumvise yuko English is here. karibu nawe uramutse abakunzi bacu. Murakoze cyane, ndabaramukije amahoro y'Imana. Papa parfait nazo umunsi yajya tuje basha harago uza kumwizitata. Karibu papa parfait. Ndabaramukije amazina ni yandi nyene. Uruzina ni rwa rundi nyene ndutira byose parfait. Ndabaramukije cyane mushikane mudukurikirana muri no show IGTV dufise kuri mikro mbere dufise bebe Bella Gloria agomba duha ibishushe rero turaho twe turakanye Ntabyoroshe. Nawe duhonja aho hantu haririmbe tumve ko umukosora safi. sohoza imigambi yayo witera umunezero Tuharirimbe twese. sohoza imigambi yayo witera umunezero abubaha Imana bagakiranuka Imana irabemera muraka muri mu makontra y'ubugesera mwitaye inyuma. Reka dukomeze kuenjoyinga nino ndirimbo ya Healing Worship Team uti nguwe neza.
nta by'amajambo umunsi jo yacu ino ndirimbo idatahuritse benshi muramaze kuyumva kandi muramaze kumva mu maeglise atandukanye bayiririmba rero nta by'amajambo menshi risiguye twakomeje show yacu uno munsi nino ndirimbo ikurikira ati nguhetse ku mugongo wanje Gisubizo Ministry. Zabayo
irarenze niyo umuruturutu bisaba yuko nisho y'umuruturutu bisaba nyene ko muzaba mwagoroye umuhogo fresh n'agasiporo kenshi kugira mushobore gutamba nk'uko turiko turakanyokora mwabibonye nababwiye umunsi nta majambo menshi tuza kubicisha ni ugutamba nk'abanyoye umuruturutu hariya kwa parfait nazo urubirizi Imana iraduhetse mwabyumvise mu kinyarwanda baca babaza ngo mwabyumvishije yego mwabyumvishije namwe mwabyumvishije tiya ngoma DJ tiya ngoma yacu nino ndirimbo yitwa imirindi y'Uwiteka Ambassadors
byose nzabababarira bose abazangarukira bose none bene data tugarukira umukiza ijwi rye rikiduhamagara tuzirikana yuko iryo jwi ntirihoraho nimuze twitabe igishoboka umva imirimo y'Uwiteka aragushaka yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu uri hehe ati uri hehe mwana w'umuntu iri ni Yesu kijya gihe Adamu na Eva bacumura ku itongo rya Edeni niwe yagarutse ababazutse imbega muri hehe rero nabo barakubagije uti uri hehe uri hehe garuka mu rugo Kristo aragukeneye aho rero turiko tubwira babandi bikuye ku mwami babandi bariko barakora ibitari byo babandi bariko babandi bidibamiye mu byabo uti Uwiteka n'umunyembabazi raba ugaruke kuri yo kuko niwe yivugiye ati sinzigera nibuka amafuti yawe hamwe wongarukako ukabireka ukahindukira rwose nzoguharira hama usubire kandi kwitwa umwana wanje iryo ni ijambo ry'Imana dushimira Imana muri no shorero ya 97 aha niho tuyirangirije reka dusabe Safi agera akajambo kamwe abashikiriza ko kubasezera hama tuce tubabwira ibindi bikurikira bayi ndabasezeye turi kumwe kabayi alinazo mwakoze kubana natwe muri ino show murakoze cyane mushikare mukora kakaboro subscribe murakoze cyane parfait yagasubira mu babwira ibikenewe subscribe egera microphone subscribe comment share murakoze okay nana Bye bye, we love you so much. nawe babwire kuko we nturigera wibutsa abantu ibyo dukwiye gukora babwire Okay. Ni kuvuga ko mba ndabibukije ariko nk'ubu yarahejeje ego nawe bibutse bakeneye kumva akazi kawe turabibukije muze kwibuka kugira subscribe mwongere mugire partage mwongere mugire commentaire zanyu turazikeneye murakoze muri rwa rukundo nyene muri bwa bumwe n'ibyo nyene bababwiye nta bindi byinshi numva norenza ko muri make turabakunda hama murabe Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen